الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Sikam kemon me kepongtrian sa agam Islam. Po samban kepemujit ni tuju Allah subhanahu wa ta'ala serta kepegsyukur tujuiye duka pagpampun si kemon ina kasahan tibi tuju Allah subhanahu wa ta'ala sabab bang kirianin manusia ketauan Allah subhanahu wa ta'ala gana niya kelepasne dukin manusia ilepas Allah subhanahu wa ta'ala gana niya hidayat tujuiye. Dok demikian in kepeg salawat tevi kepeg niksesi tevi pusi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabganya patut inasab seddi wa tevi amar Allah subhanahu wa ta'ala melingkan puasa man Allah subhanahu wa ta'ala yene Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabab gania ketukbalan wa Allah subhanahu wa ta'ala katinan patut sinalawatan inasab wa tevi kemon ibu Allah subhanahu wa ta'ala melingkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sababan makin sagay nalawat nisab tujuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangkit tabi ipunen nisma Allah subhanahu wa ta'ala nalawat dukmay kamalaikatan nen usi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Posambanian may kipungtingan sa agam Islam, posamban kipe magbut tabi Allah subhanahu wa ta'ala kepengasib tabi Allah subhanahu wa ta'ala demikian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Magsyukur kita ni ibu-ibu syukur tiya ni sab kita ni kipagkasuwa-kasuwa sa singibituin sidyalem kipagtuntut ilmu Allah subhanahu wa ta'ala sidyalem pangandakan Allah subhanahu wa ta'ala sa jihad ni pangandakan wa na tuju kita ni yene ngingat atau angis sa tuju Allah subhanahu wa ta'ala ituin ambang sa maninin niyan si kwento to niya batang PBS sebuah ko sibaran ko mula-mula sarta sige temene kemon nagpepong tinay sa agama Islam sa singam ito sarap bakas tabisara ko si sangem kilabimian niya manusia tinartanto Allah subhanahu wa ta'ala atas telu barkala niyan laidelem surga ne tawina Allah subhanahu wa ta'ala yan ginisan ipunen lai dalam surga ne yan yan bakas tayo bisara wa tayo sisangam ilagay niyan siko ito inshallah dahil amban pasek tayo si yan sulbil mawdu tanbi magmap sa akam pangupama kau tumaha nisap atawanan kau kumulang niyan magmap sa akam tudyo ako demikian at kinan magpapon kitibidyo Allah subhanahu wa ta'ala Mahupama ni akan kay magkasambal pagkali kay kahapan sa Israeli akang magalangalang at tinantala kam nisan ni kam kay mait ni anda kang makat
imun biye gantang makapsi kamin sa amin. Yan po sa baninin amban ente bisrat ni sisengyan nila niyan. Yan ito bilang pagbesel. Padakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Ibigay ito bisang binalik-balik. May bisarato na ito nag-abs si kita hindi bangsa antara manusia innal mu'min bil Allah subhanahu wa ta'ala. Yan bisan bakas may tabalik te bisara sumigwa binalik-balik. Dumeni makalaat, dumeni magkaayat sumigwa mag-abs si kita hindi sa antara at tibetinin pagkaagat sempurna pagkaagat tuju Allah subhanahu wa ta'ala. May umat Islam, may kipong tinihan sa agam Islam. Niyan bakas te bisarate di sisagim niyan dumen nahat sa putaran na itinan na ikaguruhan ten bisame niyo sa pagkalikalin. Bisare sikit te sikit te na pelihala na itinan surga. Naga te bisara ko itinan pelihala na surga asumigo at bisarate bi yene niyan ginisan manusia ipun Allah subhanahu wa ta'ala mu'min tebet kadua na itinan surga. Murah-murahan bang pairisan kita ditinan kasto bisrale desat tebe log ilamut kita bi Allah subhanahu wa ta'ala siya na bakas na tebe saramen elulay sa amin Allah dalam surga antag-antag na lai si telu martabat lay atawa si telu bebektaran lay manusia Allah dalam surga. Kung ito may kapagtin sa Muslim palatun kita bi si manusia si ipun Allah subhanahu wa ta'ala kinisan ipun Allah subhanahu wa ta'ala dumain dalam surga, dumain dalam neraka, dumain dalam kubur, dumain dalam situs di dunia. Sumegua kinisan manusia nisab binisarate bikuituhin si elew kiamat si yene elew pagtipunan kemon ipun Allah subhanahu wa ta'ala puas amban kemeteri di amban dunia pinakellum nisab si balik wallahu subhanahu wa ta'ala la isillu kiamat atau la isi besar dan buas si ardul mahsyar yan epektesuaan na kemon manusia sali itu hetinin manusia song pinagdalam surga dok song pinagdalam narka masilah ipinagkesua kemon si orasien si waktuyen ubus yaitu binisaratan bi yene nian kahalan manusia la isellew kiamat bang sina sa manusia la isellew kiamat yan dehelo amban nagdalam surga dok dehelo amban magdalam narka bang sina sa isab manusia yene tepene wa Allah subhanahu wa ta'ala illa isi waktuyan. Itu mawdu'atan bi sisangin ito yan yene niyan ginisan manusia lesi elew kiamat etinen yene tinene niyan wa Allah subhanahu wa ta'ala atawat tinabang atawat kinalasahan wa Allah subhanahu wa ta'ala la isi elew yene tugtipun lay Pubos elew ito yan kepong tinan siya kang Islam yung kagurhatan di pagkalikali يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه في يوم القيامة يوم الأرض على الله سبحانه وتعالى عندما تدنو الشمس من الرؤوس ويبلغ الكرب من النفوس مبلغا لا يعلمه إلا الله فلا ظل ولا شجرة ولا شيء يقي من حر الشمس سلويا لنكان كتب ونبي محمد صلى الله عليه وسلم سلو كامل دمن دلم ناركا دمن دلم سوغا سو سلو كامل تتن دهلو amban kapamase kapengesek surga duk kapengesek narka ketinen elew kiamatinin ene puas manusia amban dalam kubur peluas amban dalam kubur pinagtipon kebon wallahu subhanahu wa ta'ala la ine si elawiyat min elaw kiamat ketinen elew pagtengge atau elew pagkiswa ni kebon manusia atau elew pagpista la isi ene elawiyat inakahan kita buhay Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si elew iyan si elew kiamat
Ewa ni kemon ipon Allah subhanahu wa ta'ala bakasinatin. Pinakellum na balik wa Allah subhanahu wa ta'ala. Pinakellum na balik la si Elowiyan, la si waktuyen in kemon ipon Allah subhanahu wa ta'ala bakas pinapatay wa ina pinakellum na balik. Sarta pinagkasuwa na balik wa Allah subhanahu wa ta'ala si Elowiyan. Ubos, antak ma kepongten sa Islam, yan ipiniris Elow kamatiyen, netinen, niya dumain ito si dunya, siway ebis sarahin, bisar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi yawmil qiyamah. Itinis Elow kiamat, la inisiyan manusiyain. Ubos, yan dambuhay sa bisa si Ardul Bahsyar. Si ene bulak, pagpekeluman atau pagkeswaan ni kemon manusia. Kaya si bulak, pagkeswaan Ardul Bahsyar, Ardul, si bulak, ene pagkeswaan niya atau mian keluman ni kemon manusia, kemon na bakas mian amban awal manusia sampai hidupan manusia, pinikelum na balik, atau pinikeswaan na balik Allah subhanahu wa ta'ala si bulak yan. Ubos, tu situ, petenan manusiain, domen dia tak hotel, domen dia tak luma, dumain dia tak mian dia wak kayu, dumain dia wak payat-payat, dumain dia wak khaymah, dumain dia wak restoran dalam opisina sumewa, dia tak bulak, edelai bulak. Ubos, gak niya bulakin, gak niya elikne. Ini amban dia taanin, ini elle Allah subhanahu wa ta'ala. Yatinen, kita dia tak bulak, in manusia in kemon gak niya lepas amban Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tak bulak, ubos amban dia taanten di lede tak bulak le, ini elle. Dalam kaitan pentel besar kita di dalam kelewan. Ustadmu syams minar ru'ub. Lakal siwad na ampan kita ni sumegwa. Tapit tamanan tapit na si kita lewin. Lukpanas tamanan panas na ikipong tinian sa agam Islam. Yan na lewin siya tuyet. Makalando ni kapanasin. Makalando ni kasiktitin. Makalando ni hatinin mian parkalain. Nagkatalaw-talawin lai sa iyan. Sumegwa ga dunia. Kam makatalaw-talaw sa orasan. Nabuwa do panas elew. Tagyala ikite. Inelewan wa Allah subhanahu wa ta'ala gak niya lai sa teo ni gak niya lai turung ne sumegwa iyan pemetektahan Allah subhanahu wa ta'ala ipunnen kemon puas amban pemegwa we ni kemon siya ipunnen amban dalam kubur lai dia tak bulak mian pubus amban dia taanin ene sa teo den ene elew tawanan panas ene elew Allah subhanahu wa ta'ala tawad siya kiamat. Gania turung ne gania kayu pe mian besendungan gania etinen payung gania ine samian magkatambal siya na pras elewlay tamanan panas taman mapanasin luktapit tamanan metepitit amban yene manusia elew Allah subhanahu wa ta'ala lai si elewihen Allah atau lai si elew si orasyen ubos si waktu ya فتكني الله سبحانه وتعالى حيثما يتنزل الله نزولا يليق بجلاله فتك الله سبحانه وتعالى سوقتين لا يسيئن سمعيبون فتكني سمعوا كي تتيله بانكو إنجي كي منجاري كتيله مكي هتين مكي بقات كتي بانكو إنجي فتك الله سبحانه وتعالى تسيئبون سوراسيا بانسا إنجي سمعوا الله سبحانه وتعالى dan buah-buah kawasay ina sa amin kabayaan na tahinang way na sikit ibigay katilaw pinait pang puing pang sumian pangantak sumigo sa waktuyen nagitipon na inkemon ipon na lain si waktuyen si bulakien biyawa elewlay petek ka na Allah subhanahu wa ta'ala ang bandyata sumigo dan buah-buah iya ngitawan pang puing petek kanin iya magkabaanin si orasmiaan ubos Allah subhanahu wa ta'ala petek ke ambang di atas arasnya si orasnya di atas aras Allah subhanahu wa ta'ala petek kanan samian ubos ko ini besar Allah subhanahu wa ta'ala dalam Quran si orasnya
ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. Arash Allah subhanahu wa ta'ala yene siwaktu ila sa laukamat niya walu malaikat dinaak wene asal kewakilan trabehuren ye hinang den walu malaikat niyan kemuetak na hininang siya wallahu subhanahu wa ta'ala ga niya manjari hinang den sumegwa ye hinang den yene ngantanan pangdelan lumain si yemen polom yan aras Allah subhanahu wa ta'ala ye walu makhluk yan walu malaikat inakaan Allah subhanahu wa ta'ala yan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayin mga kan yahin Allah subhanahu wa ta'ala wa yamian pilihan aras Allah subhanahu wa ta'ala yamian memo aras Allah subhanahu wa ta'ala yan walu makhluk yan ubus sewaktuyan Tetekka Allah subhanahu wa ta'ala suwatuyan tipon na kemon ipon na. Nagkasuwa na balik, elom na balik, ubos ang bagdiyata aras na niya. Ubos iyan mo yahin, yan tito walu makhluk. Walu makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, yan malaikat na, yan tara, we na siya, hinang din hadjaman teribahurin, yan etinin, memo atau mga tanan, nangilutuin aras Allah subhanahu wa ta'ala niya. Terus Allah subhanahu wa ta'ala dia tapi apan aras dia tapi amban ini pilihan namin bagi aras tu pilih komite besar mereka ulama tembi yaitu etinen tamanan dia tak urus Allah subhanahu wa ta'ala dia tapi amban aras ini enggak ada ni pilihan amban aras sina sa mariatain Allah subhanahu wa ta'ala ini pilihan Allah subhanahu wa ta'ala yang samanya ini arasnya urus petekka ويفتك الله سبحانه وتعالى مكيكم تنزل مسلم تكيتك na kitirikemo gana niya lepas gay manjari lepas kilepas wallahu subhanahu wa ta'ala kemon ipon pagkasinang nin ganya lepas ang bani bisan pekenianen tek bisan pekenianen posak kemitainin egas ina sa amin baywang kamati ito sa dunya so mego abang taabot pinagkalong balik wallahu subhanahu wa ta'ala masih nagkaswa balik masih kita hatinan ko parantin balik hatinan tibitekka tugjo Tuhan te Rabbul Alamin paharap nagkaswa tugjo Allah subhanahu wa ta'ala sa niya surah siya pus pagdan sini misara Allah subhanahu wa ta'ala pagsekena tipon in manusia in lai na kaya mabubos ne nagtipon na lai lahat ng in manusiain gapa na pagpista si waktu na tipon oras niyan lain kemon tekkan Allah subhanahu wa ta'ala kuwente besaramian petekkan peryaw ang bandiata sa amin ang bandiata aras ne dine si etinen aras ne may malaikat na muyahin pit uwan usye ubos iya diata ang aras ubos paglai niya neswala Tinan siya manolahin ng sinin may kapuntin sa mga Islam. Manolahin dumen ng malaikat walulay. Dumen tinan ay kinabinabihan. Sumiwa ng siinin nadi. Bisautin yasmahu man qarub. Kama yasmahu man ba'ud. ويقول عز وجل كما جاء في الحديث أنا الملك أين الملوك أو أنا الملك أين ملوك الأرض بين الله سبحانه وتعالى يعني أرسمها دين بكتكاني بكياتين بكتكي برياو أساميان أمبان توسلي دياتان أراسلي دياتان أمبان أراسي نسارة نيه أمبان دياتان نيبون dan ساميان لدي ديات أراسني يدن بوا مكمليكين بين الله سبحانه وتعالى اتين tipon na kita ito disarapan kaptangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Diyot yan Meksika na tipon kemon na makhluk ng lain tipon na petek ka niya sa amihan misara niya kuito pinne anal malik ako na pinne banggene kitawhan bi ako na pinne kuito na kuray ako na pinne kuito magkingin ako na hetin na kurain kingin so antag na pinne kaam kikingkingan diya ta bulakin antag na pinne kaam mitwas diya ta bulakin antag na pinne kaam magkawala ka diya ta bulakin sa amihan
gaan niya etinen ine sumegua kaam ne megdewala kaam ne kemon hidang bin kemon kinabayan bin umus pegge king kaam penhutan kam dia tak bulat antak ne kam ko itu pegua ne kam pen Allah subhanahu wa taala umus Pesolo misara Allah subhanahu wa taala pegge ni lew iya kana nampo sino menembungin me kemudian sa kamaslan yero tusel dunya misara pinne wa qala ana rabbukumul a'la ketauhan tabikian besar ini katine nekura musyrik nekura kafir tu Allah subhanahu wa taala duk yene se hajjene pangazab Allah subhanahu wa taala yene ipunne yene Fir'aun sabab yene pinne me besar ye aku ne pinne Tuhan pinne lengkewin si waktu medin talesi si waktune ubus waktu yan sampai Fir'aun telingan nasin antak na pinne kame kigin basa kam na pinne basa melunat abulakin sampai Fir'aun sa amin labot na pinne iya misara iya hawa peking din pinne ako na pinne Tuhan melingkang nga na Tuhan sa diyang manako pinne si me yan arayat ng oras len sumiguwa gana nagkibisara iya sa me Fir'aun na hatinin dilim narka jahannam pinne tekkan Allah subhanahu wa ta'ala mismo na may ikinibinabihan. Iyon ay kemon lo makhluk na man may ikinibinabihan may kasabatan kemon na sa hap-hap na makhluk duk sa lahat na makhluk lo na may kaso kemon gana may kibisara si oras niya. Gani ang makasambong Pain Allah subhanahu wa ta'ala ako na tiya ano ko bin ako na kurabin ako na kingin suwi antak na kam peruan na kam na iking sabungay. Peruan na kam. Gani ang makasambong. Pagka gani ang makasambong misara Allah subhanahu wa ta'ala si hadis Qudsi kaya si hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam balik misara limanil mulku al-yawm kul yawm bin Allah subhanahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yan bisara Allah subhanahu wa ta'ala sino na pain na kam nagpura ko ituhin atau sino na pain na kam itim melengkaw ko ito darasat na pain na bisara peruan ka Pagigani at pagwa, gaani ang magkaarara nambong. Uy, magkaarara, nagkibawtihan siya ng Muslim. Sine, etinen, magkaararain, pagyayin, Tuhan nun maghasnahitan dyan ikawin, etinen, kemon, sa amyan, nagkigiis, lupapanjari Allah subhanahu wa ta'ala. Sine magkaarara, manambungin, gaani ang magkasambong sa amyan. Pagigaro niya, nambong. Gani agaran na nambong ni sa si baran-baran nambong iya si baran-baran banggepin ni kam pegua kam na may ikinglo bangsi ni kam magdakak-dakak si dunyahin bangsi ni kam magdakaburo si dunyahin pag iking ni kam upama presidente ni kam upama atau ini na sa amin pintu si dunya suway pegua ni kam atau yun ni kam ka pegua ubus iya menembungan din ubus iya nilaw gani ang makarara kemon gani ang makarara misara si dilawian niyan mismo na malaikat sa amin edeme niyan dinat may mga tanan niyan araslan gana may kibisara may kinabinabihan gana may kibisara sampai si kemon na manusia sa amin ipunin sa diang banlihin gana may kibisara gana makajawab si bisarali ubus gana may kibisara ine nganjawab iya si barang-barang ni Allah subhanahu wa ta'ala banggay pin na kam pegua antag ni kam etinen making sinunyahin antak ni kam yan ay magpalengkaw-lengkawin antak ni kam yan etin ay magtakapurin ubus baglapin na kam na pegua bukbanggari po na kam na magking po ito gani kam na mag-arara etin ay magdekura po ito pinne lillahi al-wahid al-qahar ako na pinne ng buwa-buwa yan ay pinne penutan bin ako na pinne ng buwa-buwa magkingin to si waktu irin nga na pinne na magkipagking sa diyang managpin Allah subhanahu wa ta'ala Jalla jalalu idem buah-buah gania nagkege sedi tidak magdekura dem buah-buah sa Tuhan tabi Rabbul Alamin dem buah-buah sa Tuhan tabi Rabbul Alamin nagkege sin oras niyan gania dia etinen ine gania nagkebisara gania makarara pegua kemon etinen ine paagat bang ine pinetekka Allah subhanahu wa ta'ala tujuyahin baran-baran tujuyahin baran-baran sa bisan akin usbawiris anak andane ine samyaan gani tepikiran sumegua ine sa tepikiran bang ine inakat bisan kinanen tu se hadje
king, saraya-raya na king, sa basak-basak na king to si dunya, ganit titikil na pinandayahan basak ito si lodon na suway isan, esa titikil na bang inipinitig kapisi tuhanin, pagpubos sa amin linganin, isi baran-baran niyan puwas ang balingan Allah subhanahu wa ta'ala sa amin. Gana magkasawag sa amin. Pubos. Pagke, pubos sa amin, gano'n niya magkasawag, enemen linganin, enemen bisrahin, pubos ng jawab Allah subhanahu wa ta'ala. Si baran-baran niyan gaane pin na niya makipag nakura. Gaana niya palangkew amban melengkew si oras ko ito ng buwa-buwa sa atin ni Apo menenggehin atawa melengkewin si oras ko ito sa tatag sarane si suratul Rahman wa yabqa wajhu rabbika dhil jalali wal ikram si oras yan. Si oras yan. Puwas na amban kemon ilarak paglarak dunya adin sampai tinan si pasal paglarak dunya pagkiamat larak na kemon. Tinen bisan do sa ingge basak manusia kaya si manusia. Larak dumate rumagka do sa miyan sumegwa sino mangga malarakin. Sino mangga tinen may binsanain dem buwa Allah subhanahu wa ta'ala may tipin sa miyan. Sampai si Elohian iya menengge dem buwa gani asedim. Nengge tinen Allah subhanahu wa ta'ala dem buwa may tipin. Nanasinin may kepong tinen sa agama Islam si orasian niat mukaddimah bisarat nian pikir tabi esep tabi duk hinang tabi mula-mula ginawa barangko hinang tabi duk esep tabi duk asal subaitet pagsusihan tabi subaitet pagsusihan tabi bangko ingge kita mangkin etinen niya lendung tabi niya miyaan sapew tabi niya miyaan kahapan tabi lai si yene elleolay atawa gaati tabi tawa paras elleolay sumegwa pikir tabi luksubay eset tabi luksubay taktakamahan tabi mula-mula ako ginawa barang ko sa amin supaya kita tabi gay kapanasan lai tabi sralay bulak pilihanin ubus ang bandiyatain, elew gani sa peon ni gani kayo kasidungan sinamilihin ng buwa-buwa kaya tinin sa di ang mandalewin aras Allah subhanahu wa ta'ala milihin duk Allah subhanahu wa ta'ala diat ang mataras. Pagkansinin nag-isayin nagkasigpitanin may kipungtihan sa agama Islam ganin niya luma ganin niya ke pesindungan gane niya sa amin inapas-apas ina asal ketelangan gane niya tamanan ina tamanan dan buwa Allah subhanahu wa ta'ala mengitawanin laikya mo manusia hindi awa elawmian pulos pagmansinin pininig do Allah subhanahu wa ta'ala piglipek iatinin niyan hinek na manusiain puas na disara Allah subhanahu wa ta'ala ga dunia mekebisara ga dunia pegua hetinen mekura mekeges melekura ubus pinene ni Allah subhanahu wa ta'ala ipunnen dumain mekura dumen pinene Allah subhanahu wa ta'ala dinap mekura suara siaga teki anang na kebisarane lillahi alwahid alqahar dok ako ne pinne etinen ako pinne ako sa pinne ko ito etinen dem buwa-buwa niyan peseng delandin ako sa pinne ko to dem buwa-buwa ede mekdekura ibenengge sa denga nanya may kole sedih urus puasambang niyan pinene pinayaman wa Allah subhanahu wa ta'ala balik ne pisi ipunnen kemon pinene ne ipunnen pinere ni sa dipunen may kepungtinen sa agama Islam kuene hantang bisarate yene si dehelu te bisarate si embelemian sumegua ku bisara ku salawat bisarahin nian domen la dalam surga dagge yene te bisaraten bi pinene wallahu subhanahu wa ta'ala atas telu perkala pinail manusia ille dalam surga emen martabat dan yemen kahalanden yemen kahabanden. Natusi ito, pinene wa Allah subhanahu wa ta'ala ipunin lai si elew kiamat. Si elew pagkasuan le, si elew pangangaran le. Pinene we na ipunin pinayaman
pinihan niya ipunne piniha atas pitu parkala wene. Niya ipunne niya ipun Allah subhanahu wa ta'ala piniha wene si ipunne atas pitu parkala. Bang tekesua wene yene atas pitu parkala amian si ipunne. Ingat ne. Ingat ipun nilay, hina ipun nilay bang tekesua. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Atau bang lai si iye. Niyan bakkas yene pitu parkala amian. Tu si elaw dunya tehiye ka ati pinapatay. Wallahu subhanahu wa ta'ala ubus tehinang wene. Tebo wene yene pitu parkala metu si dunya mian. Tebo wene tis elaw akhirat. Tebo wene tis elaw kiamat. Ubus tekesua piniha wa Allah subhanahu wa ta'ala laisi. Waktu yan yene si manusia si ipunne atas pitu parkala mian. Ubus. Ini atas pitu parkala tu. Atas pitu parkala tu si kita manusia si ko itu tu bekite bi etinen itu penyesuaian teriyahin atau itu etinen pengirangan teriyahin si wek tutu bekite bi si dunya si waktu kelum teri. Ubus ini atas pitu parkala niya. Ini pitu parkala ni. Bang tekesua wallahu subhanahu wa ta'ala yene pitu parkala niyan si ipunne. Yene kuna aras Allah subhanahu wa ta'ala yene pilihan niyan. Pilihan aras Allah subhanahu wa ta'ala niyan. Yene gunanin si ipunne pinoo wene yene atau piniha wene ipunnen. Atau pinail wene ipunne. Yene atas pitu parkala niyan inanan kemot ipunnen bang niya alay tigasua wene si iye. Yene alamat atau bakkas pitu parkala niyan. Inanan wene abad dewa yene palas elumyaan ubos pinetungan pinigdewa arasne ilindungan ng Allah subhanahu wa ta'ala. O Tuhan kami ibang pain kami ilamudno amban yene may pitu parkala li tawad siya law kiamat katinin lindungan no kami atau talasahan no kami niyan si yene elew da niya makatabang si kami ga niya masindungan kami tawad siya law kiamat ya Rabbal Alamin. Ubus. May kipungtin sa Islam pitu parkala. Ito ang bangkaptangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung ano sa hadis dalam surga ali. Misara Musa alaihi salatu wasalam si Allah subhanahu wa ta'ala dak na sinipat yan ipun dalam surga. Demikian si kedua bisara hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang hadis Abi Hurairah. Ubus si pinagwa si Bukhari dok si Muslim asal sa ito hadisin sahih. Masabi. Hetin ene mawdu tinago ito to yene pasal yene pitu parkala sa manusia. Kinasian wallahu subhanahu wa ta'ala laisi illa kiamat. Liman dalam surah liman dalam nar asmi illa kiamat. Illa kiamat. Ga pa umabot mag dalam surga, lugga bisa umabot mag dalam narka sumegwa si illa. Hetin illa dunya dok illa narka atawa mine dok illa surga. Yene les illa kiamat le. Ubus itu parkala pinayaman wa Allah subhanahu wa ta'ala hinsa si ipunne tabot siya lawiyan. Isa itinihanan. Pagpuas amban pitu parkala inin me kapungtin sa Islam. Bangga nilamod kite. Bangga nilamod in manusia la ito si pitu parkala ato. Luk ingat puruk ingat tabi. Bangga kita ni nakipaghinang si pitu parkala inin gusa Allah dunya tabot siya law kiamat. Dumen kita bihatinan Allah subhanahu wa ta'ala mengelepas kita hindi sumegwa mismo barantewi angkam tiyaw puruk tiyaw tiyaw barantewi bang mikihinang kita ni atau bang lamut kita nila isip do parkalali na pagkibangga na kita ni mikihinang to si pito parkalali asal ingat puruk ingat tabi samiat yene bang kita ni etinen ga niya etinen inarok ina sumegwa diawa ene hello panas tamanan panas luk tapit tamanan tapit si taggalan gekaw hinukum Allah subhanahu wa ta'ala ninggin nagdalam surga atau ninggin nagdalam narka manusia ng waliyatu billah. Iyan kahalan manusia illa si waktu yan. Ubus
Basta tabi in kaptangan Nabi tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basta tabi in kaptangan Nabi tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nian amban ini hadis Abi Hurairah. Tinne Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كيف لسن إن سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل dan buah hadis al-imamul adil والشباب اثنين الإمام العادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجلان تحابا بالله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين أخرجه البخاري ومسلم. Ini kaptangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kipung sa Islam. Yatina inin duman nian bimisratu sidruk sina sumagwa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Duman ini sara amban yatinan baya-bayane sumegwa pemisaranin bang iye kitekan wahi seddi amban ene Quran lay pinetekka wallahu subhanahu wa ta'ala bis iye baya misrain hidayatin tebisaradu supaya tebisaranin mian bubus amban tebisaranin sikit tebituin yene kahalan pit manusia mian tabut siyalau kiamat yesay en ilendungan atau kinalasahan wallahu subhanahu wa ta'ala amban yene ellew mian ellew ne tapit tamanan tapit panas tamanan tapit la siyalau kiamat lay yene pitu parkala manusia ini ubus ini pitu parkala atau may kepungtihan sa Islam yene amal pitu tus etinen ginisan amal tebitus ellew dunya si waktu kelum tebitus amia walhasil piniha itu amban kita bi bang tebo tebi itu tabut kita mole tutjo ellew kiamat mian tainang tebi tu eseti bakas tainang tebi yone pitu parkala inin hina tebi bista tebi ibu na bang kita bi etinen ilendungan kita bi Allah subhanahu wa ta'ala kinalasahan kita bi Allah subhanahu wa ta'ala mian duk yene pengelendung ni kita bi aras ni amban ellew yene taban maparas lay bang tehinang tebi bakas esep tebi hinang yene si atas dupar kalado takna ina may kepungtihan sa Islam bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niya pitu parkala sa yene ginisan manusia le dalam surga telu parkala yene ginisan manusia dalam surga lumen binisraten bi yene bangsine salangkau bang ine salangkau langkau ne surga asamian tahati wa tebiyo na keurat bisamian nian pinde walu surga coba gua binisraten bitagnain yene ginisan manusia kahapan manusia dalam surga yene tebisaraku si kitri pelelebian atas telu parkala si tu si itu yene sab ginisan manusia lumen dia dalam surga sumegua dilem si lau kiamat ginisan manusia nian siyalau kiamat kinalasahan wallahu subhanahu wa ta'ala kinalasahan wallahu subhanahu wa ta'ala ini pengalasan yahin le siyalau kiamat lay ilendungan siye teke kapanasan tamanan panas belayin bang tekesua wallahu subhanahu wa ta'ala sikite biyane atas pitu parkalamian bakas tehinang we tebitu sampai temo tebitu Allah subhanahu wa ta'ala tanumbas na kita hindi jumen pe dalam surga sumay laip si elet na sa amin silan pe dalam surga ilandungan na kita di Allah subhanahu wa ta'ala do etinen paras ne atau dia wak kasi ellew ene taman me panas le tabut cello kiamat ubus tagna sine manusia ilandungan wa Allah subhanahu wa ta'ala yena silandung le dumen landung kayo lumen lendung po di bisaramian lumen lendung hatin dan ene sa pauluma
dumen me hotel, dumen ini sumegua, lendungin. Mengelingan yene kita hindi amban, mengelingan manusia alene amban yene ka panas elewle, yene aras Allah subhanahu wa ta'ala. Gate wa elew manusiain. Gate wa elew yene pitu ginis manusia, les elew kiamat si awe mang temore. Pitu barkalainin les elew kiamat sabab ineligan siye. Ineligan peelik les elew le yene aras Allah subhanahu wa ta'ala. Gese te wa elew. Walhasil, bisan presya naman dalam surga, bisan presya naman dalam hitinan palasyo, gayne sa kapanasan pag-asabab ini, aras Allah subhanahu wa ta'ala, yene nangiligan siyahin, pagke kinarasahan na siya Allah subhanahu wa ta'ala, pagke sababan tekesua, wa Allah subhanahu wa ta'ala laisi siya, papagkas yeme atas pitubarkala niya. Kaysa may kipagtiyan sa Islam, hinangko. Subay hinangko, hinang tebi, insyaAllah, ikuti bisa Allah subhanahu wa ta'ala pagkahinang ito. Etinan ito, pinisrate ito, etinan ine, niyan pinisip po, sumay hinang tibo rin sa amin, magkasinang tibo rin. Sumubuha ko, ante bisaralay, pagkasibin, diman magkilakit, sumubuha, magkatambat-tambakin, iman, ten binupitalaw, ten libang, etinan niya, bakas ilmu tibi, bakas tekereo tibi, amban, ikaguruhan tibi sa amin, kung binalik-balik, in magkatambas kita, hindi sarta magtamba-tamba, yun kegegit dan dipegiman dan ditunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kaysa ena pito perkara le diniha Allah subhanahu wa ta'ala harga hati hinang inin tu sallallahu Allah subhanahu wa ta'ala. Harga tabaran harga hinang inin tu Allah subhanahu wa ta'ala bisan bang pinte ko kita ditugay harga ante. Paman tiri ek mahinang tu gay tu bang kita ni bang sige te pinte pigit bigay may hajj gay may hajj sige te atau bang delan nagsambahay ko apayil do sabihan atau ko nating lot sa sige te sumegua bang tinam te hajj hati tamanan hajj tujuhan te rabbul alamin dia tanda hajj yaitu nung bastuhan sige te tangagat Allah subhanahu wa ta'ala hin si pitu barkalami at magtinam ne gani asedi sumegua ilendungan kita diwene ilandungan wen ipunan yan ang hinang puto pargala le we ne duk aras ne am badene elaw tama na maparas le leis elaw kiamat sabiya ine amin ya rabbal alamin abu manat ubos yan paglatak na hinang gero tanto hajji sigitiri sumegwa bang si Allah subhanahu wa ta'ala hajji tamanan hajji duk hinanginin niya lusi kita di ko ito. Kung nating hati sa amin, tahinang hadja, bang tahinang sa amin, kung banto ni kiyo. Pagpabentuk hati si manusia. Sumegwa bang sa Allah subhanahu wa ta'ala, kung hinang buhin na kiyo, hadja yan nasi connect tau hati hinang miyad. Bang pekiyo tahinang si pagkasino manusia, connect tau be sampai tujuh Allah subhanahu wa ta'ala. Bisan dumen ko magsambahayangin. Bisan dumen ko maghadji, magpuwasahin sa amin, hinang nulay bang tahinang kiyaw sa iyan dok tahinang mo kunektaw tujo Allah subhanahu wa ta'ala kanung bas kiyaw tuhanin tabot siyaw kiamat lay ledungan na kiyaw ruk aras Allah subhanahu wa ta'ala ang manin kapanasan lay kisiksaan lay ineme kipong tinihan siya kang Islam bang pengisapte apply TV dok tahinang TV yene yan hinang ito bang kau tesulat sikit TV dahil amban kiniti tibigi manjari bangge kitibig kipek nekura. Bangge kitibig kipek nekura. Tagnatag na yene penuhutan nekura sa niya. Bisan dupain ka po ako ngayon kumabaya magbarangay captain upama. Di pemisada sa niya. Kaya mga mayor upama may konsyal na agyan ko ano kagyan na ko tao. Lugge ko gana sim ko katinan pe uwas sa niya gano kumanda. Sumeruwa. Sampai barangay captain ge ko asa ge ko ngato bagi gero ko tao ge ko ngandat be gania motohanak sumegwa konsel barangay captain na umpama uwa sa bagi hali-halian ko bayan pinangge bisan barang ge bisan konsel ge ko ngato magi sa binte na yurle magi sa binte de konsehal le barangay le malingkan me ke fungsinan sa agama Islam bang tasulat wa Allah subhanahu wa ta'ala sikau tasulat sikite bisikam samia gay ko pinapatay wa Allah subhanahu wa ta'ala samantara gay ko kapag nekura gay manjari asal suway ko kapag nekura bisan ko gay mabaya bang tesulat
Wallahu subhanahu wa ta'ala subay ko kapag nekura samian. Gay ko magtelo ang ban kamitino asal sayin ayan gantan si kawin. Gay ko manjari mole tudyo hadarat. Allah subhanahu wa ta'ala banggay ko makasipinen kapag nekura bisan sa nadal. Tiga sabi ito sulat yan. Kadar gantaan Allah subhanahu wa ta'ala sikaw samian. Sudah gua. Pinekutan di okay ini. Okay ini kapag nekura kita di. Kapag nekura kita insyaallah. Bang kita bang ketakdiran kapag nekura. Urus pinayaman. Allah subhanahu wa ta'ala hindumen pen kemon nekura. Itu inabay. Dumen pen kemon nekura. Dumen pen kemon nekura. Subay bahajimen pen ne. Imam. Okay ne. Kwado dailan haji. Kwado dailan maghaji in manusiain si besar itu niya haji tinima wallahu subhanahu wa ta'ala urus sina haji tinimain gatin na niya tungbas na hajiin melingkan yene surga sina tinima sina men katungbasan haji magsurgain yene hadis yene niyan hajjul mabrur yene haji tinimain walhasil bisan maghaji manusiain niya haji ka tinima wallahu subhanahu wa ta'ala. Peke bang haji ka tinima da katungbasan dok surga. Sina katungbasan dok surgain wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa illa jannah. Ya haji tinimain ya tungbas nang tungbas di melingkan yene surga Allah subhanahu wa ta'ala. Wal hasil si bisara itu niya haji ka tinima si tinima ka tinima Allah subhanahu wa ta'ala. Yero tinong basan surgain yan haji tinimain sa amin. Tito demikian sa bisarato. Sinekura pilih Allah subhanahu wa ta'ala na sinin duban al-imam atau duban imam sumegwa pin Nabi Muhammad pura hetinin atau bentel dewa dagnekuranen si iyan pinagnekuraan nila iyan manusia. Walhasil mang nekura, bangaja bin na nekura. Urus, dumendu Imam Adil, nekura si manusia. Yan ay ko tayo bisar Allah subhanahu wa ta'ala lumihan. Yan ay piniyatuhanin aynal muluk. Ayna mulukut dunya antak na pin nekam nekura si dunyahin. Yan ay pinihainin. Yan ay manusia, nekura to si dunya. Dumen nekura karena paghatinan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sumegwa pag nekuraan nin inarok ine etinin kinabayaan nin sa amin hajay etin tinut na lumus na sinin iyan mangupama kita inshallah may kipungtin sa kamaslam katakdiran tesulat Allah subhanahu wa ta'ala tahinang nekura peku tebi diheldo amban kadat nekura tebi bang pinisat kita tahinang nekura wallahu subhanahu wa ta'ala sa amin sumegwa ine nekura hapain penutan etinen yan bentel kepengendelan sa amin. Nagkura. Tapos, ayun si Dambuwa, alim si Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah. In katag nagkurain pin. بيسن بين حتى أن بعض أهل العلم يقول بين ابن تيمية إن كتب نقرأ بين بيسن بين كسمناه نمبر كعلماء بان بين كعلماء أتوان بان بين كام كأستراني كان بسرعة يقول مسوي كام كأستراني كيتري ما كأستراني نبama إن شاء الله بان ترى سكيت من سيد أستاذ بس من الهات بسامي كبتو كتسمي أنا كمان كان تبسمي أنا علي تبسامي شنو هو bang pinne ka menjadi ustaz kebekto pinne sime madrasah atau pinne pagnia dan buah manusia adil pinne simia due muridne dan ekka si due haji pinne muridne si madrasah urus manusia yan bang ne pinne nia muridne si madrasah due kayu keenan ne pinne ne kura penutan nagwing pe bang ni ko me barangay captain kau man inang tanan nun bang na ikaw mayor municipal inang tanan nun
bang na gobernador hetinan probinsya inantanon sa inggit piyan manusia hetinan ngase-ngase pe hetinan pe ini yan ngakad ka wato ko tiang askaw sa amin pe ikawas na kurain ngat kayo hadya pe ibintay niya murid no toan no dalam madrasa tahinan kienan na kayo labod na kayo apan na kura labod na kayo amban imam Bete besar hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tabat sallau kamat ilandungan kau aras Allah subhanahu wa ta'ala bang kawa bang adil kau siya nuke uri kumya pini bintay niya bang pini dan buwa manusia niya ayatin ang tawaan na kayo makanak ngaji tujuye umos adil iye adil pini iye si ene makanak kayo uli si ene murid na niya ina kaadil niya urungan na pinne tes, urungan na pinne imtihan. Umos, asal na buwain pinne na kaebdo upama darajat 10 dan buwain siyam, gay manjari hinang na pinagsaliw. Kaya tinambang 10 ina sa teto ng 10, umos bang siyamin teto ng siyam, umos asal eteri en teto li asal ampan ene kit umaganak li, kapin ni pindahan na sina ampan ene kabayaan ne, bisan tagaiye pinne na kurain, kainang pinne, kainang pinne adil, si antara iyanok Allah subhanahu wa ta'ala sababan ene pengihukum ne pangantan ne ene ne bakanak na ito murid na dutiw niya penne idintay niya niyan bahwa imamun adilun faidha kamal ustad bimtihan الطالبين فعدل بينهما فهو من هؤلاء السبع bang pin ni antanan na kayo imtihan kayo rungan na test nego mian murid nilay adil pin si yene naganak murid nilay yene ingat ni kenan ni pin ni yene si Allah subhanahu wa ta'ala tainang pin kenan pin ni imam penhutan atau nekura yene sapa ni nekura sa adil na nekura pin ibintay niya sa amin lesi mian atau lumayan ne pin na iye lesi yene pitu para kala tanga tibistaramen ene imam adil pin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umos nukbumen ne hatya pinibintay niya nekurain wa bang kenan kau nekura subay kau ngantan lahat kode ene lusi kita me gobernador atau presidente atau mero sa amin na ini gay pin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kemon penne kam nekura kemon kita ni nekura setiap kita ni nekura asal masih kita witet song pentatilaw ini si nekura antrian tinilaw dan buat urus kemon kita ni nekura dumen hatsa me nekurain wa subay kenan nekura subay gobernador subay presidente, subay gobernador, subay kongres, subay mayor, subay barangay captain, sumegua, miyan imam si masjid, sumegua, ke ulama kay, subay kullukum ra'in, bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemon kita bita tilaw atau ni antanan tabi. Ubos, miyan manusia bang na antanan ne, niya pinta sa miyan lai, kung ito ilan pindahan na sa miyan, banggay payaman ne, hangkan pagbayam niti inalay miglibad sa amin na may sabihin na kami o tawa ina sa amin ilay itinan menjadi likimudarat ina may miyan kinayat na sa amin atau ina niya sa amin kapansapan na katilaw yung bangway ka pihala ni atau bangway ka itinamtan ng mga baksa niya nadinagyan kita rin dumen nihat sa pinin makin kainan imam pinuhutan suway na kura atau suway sa mata-mata ni kura mayor atau mian konsehal atau mian dinabito barangay atau imam si masjid imam ngindua sa amin may ginabasa na kurain kay atau may kiulaman kay atau may kiustar kay sumago akyam magpiti na kura sampai pinne si lumaano kyaw si lumaano kyaw na kura kyaw sampai si madrasado kyaw na kura kyaw demikian na level-level si kimasiran mo sa amin na kura do sa amin titilo doban ko lang doban mo yan wallahu subhanahu wa ta'ala Ubos. Bagi nekura kita ni sumegua pihak tadi bangku inge yene kahapet dekuratan ni. Bagi itinya. Sikit tadi wallahu subhanahu wa ta'ala yang ta'awud sa ilaw kiamat iyan ene bangkeu haptek nekuran. So bangkeu hajja nekura na itinen
kinibunsihan, keutamaan kinibunsihan Allah subhanahu wa ta'ala, bang keurumain nekura ha, bang hadjan nekura en munjamia. Sumegwa penyato to pahap tebi, pagtima tebi ene bisara nabi te Muhammad sallallahu alaihi wasallam pinihato atau iniliganto atau yene kinalasahan wallahu subhanahu wa ta'ala to yene nekura hap kipek dekuranen si yene pek dekuranen sa amin. Sampai tebo ne mate, insyaallah bang kepenian atau bang kau ni amban kitibi tinang nekura insyaallah po ente bisara ko lumian bang kau te sulat sigang tambi dangan-dangan sa amin mula-mula kami bata-bata ano do yene kami halu akau sa amin ko penia chance ni kepek nekura sumego pe kumbi pe kutin insyaallah subhanahu wa ta'ala bang penkitibihin ang nekura yene nekura maaple lumen nekura ngam zalim lumen nekura etinen ine ni an nganyaya lumen nekura namba etinen ine ni an minsana ine pagdakuran nilay sumagwa lugsara ine nekura kitibi karena Allah subhanahu wa ta'ala pus apas tibito min Allah subhanahu wa ta'ala apin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ittaqullaha wa'dilu baina auladikum tinalaw kam si Allah subhanahu wa ta'ala tinalaw kam si Allah subhanahu wa ta'ala uus dukswaypin na kam tedentel tagsili-sili unbi si antara mekana kambi lumen natin niyan makin hadja kita men tagsali-sali ite bang sime niyan asset di atau ini sa amin sumegwa manap na amban ahli pamilyate kita sa amiyan alite niyan anakte kung tinuswauris sampai sekian man manusia etinen ke menjadi pinagpida sumegwa sali-sali yene kaadilten kahapten yene tudju yene tagdekurante ni sa amiyan umus we abaste dinit sedine sa amban bisaramiyan amban yene lendungle sedine amban lendungle ilasi allaw kiamat bin nabi ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam namban isa antak mian tegsarainin bin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam innal muqsitina inda Allah innal muqsitina inda Allah ala manabir min nur an yamin ar-rahman azza wa jalla وكلتا يديه يمين الذين يعدلون بحكمهم وآلهم وما ولوا teman-teman martabat yene manusia mangtahin ng iyan kura kaysa tedonen landung amman Allah subhanahu wa ta'ala sumigo ni kura ng bayin ni kura kahablay ni kura mahablay labentellay maadillay keruwe yaan bin nabi tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebetnal bennal tedbenne yene me maadilin ye me bentelin gani apa manne bang betenen mian live na upaman si me ganta megugum upama bang me bennalin les den kepak asal me bennalin atawan ni sa bang magkemeli les den kepal me kemelin dumen hinang we sa amian pagarajanin pinag-ax pinag-opposite me bennalin inang mian sa mesa inang bennal niyan pinaim ko elian ni pinaim ko asara ko pera na ito kay pinayaman Allah subhanahu wa ta'ala sumegwa ito pinayaman Allah subhanahu wa ta'ala hin doktinisar wa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in maadirin innal muqsitina inda Allah sebenna liyene manusia maadirin mahapin bang sa tinang nagkura us bang siya umabot lais Allah subhanahu wa ta'ala us anta din may kipungdiya sa mga Islam ala manabirin min nur inin dalam surga ni sedina ang bandena may darajat besensual subay kahaban na inin dalam surga ni dalam pagubos na lay si dewaras lay pagtabot na pinasa pag dalam surga sedina sa tanong bastuan siya pagkainan buwa itong angot tani niyan magbab sa agam ingat tabi si bisaratu to si allaw kiabat to dambuwa pa itong baslas si allaw yan itong basin lay si pito parkala to dambuwa do yan landung na inuadja Gap na may sati lai tumbas. Subay ng buwan hati tumbasin lai landung hadja amban panas elaw atau elig amban panas elaw sikiti manusia lesi atas keberkahan insyaallah. Subay kuha dapat disara menilin surgain. Nanan sinin pekpos amban sati amban landung lai amban daw aras lai si elaw kiamat lai bin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bang pen na kiniantin atau sebenal bang manusia yan ay maadilin mahapin sa amiyaan niyan si enepek de Quran nilay
taabot lai sa Allah subhanahu wa ta'ala binettat atawa hininangan siya wa Allah subhanahu wa ta'ala niya tampa mimbar kung ito si kita sa may masjid sa amin lapit na mimbar ala manabirin min nur yene mimbar lay yan pinibettat lai manusiyain dalam surga dalam kahapan na lay wa Allah subhanahu wa ta'ala napalihan hininangan wa Allah subhanahu wa ta'ala atau inatakan siya wa Allah subhanahu wa ta'ala yene may kinimbar-mimbaran yene ko maluta masjid kita tabihan sa magkapagkaat ka amin magkapagkaat ka mahagkan namin ayatin ang dakal dumani wajibin pagka niya alai hindi pusan niya alai malingkan pagka ibang men wajib ayatin asal wajib ay niya miyan nagani alai pin malingkan sumagawa bang pin pagka payamanong di hindi pusan nin payamanong di ng bulihan nin bang upama kam nagtipun den bisan na pin na kam magtipun den tipun binigkemong mahak den bunyahin upama sumagawa alungan na rin nagtipon sa amin nagkurang na kan naglumabi rin kasami andok binantok na kan pinain away muna da pen kandane sumagawa bisan kinakanan ka na makanan daw sa tepet nagpusing lo sa tepet nagkuso lo sa tepet nagina sa amian di naguna din la isa men sebut wa muna dahin hape sinabot abuda da pen ina matay masarahat sa pen kandane bangse sebutanin sumagawa bang pen sa amian gerute kolebi yene nagperua nagpetel magpampatlay amay pin Allah subhanahu wa ta'ala fa in khiftum alla ta'dilu fawaida dana pin ka bang TSD ato bang payman di pin asal pagpayambi ene magtipon ekale magturil dendeli samia jay haja pin pengenduan histori sika mo basa kandabi pigya basa haplella mian atawi atau haplella mian yasin atau haplella mian si Jim sabi ano na pagpayambi ni alay na pusan bang pen ni ka gay teg SB yan magtulog ng dali dani pin na kam ngeto kalulay sumay ng buwan hadja pin na kam teg yan makahap amin ini ng buwali tege bang mekale sa miyan butipun bisigi-sigi sampai tebo na mati tebo tabi mati kanda tabi sumegwa tebo tabi mati na ikaputinan sa akam Islam na kailan sa akin o kam ikaputinan ko pagmap sa akam bisan kita ibantug kanda tabi sumay tebo tabi mati kita bihatin ng adil si anak si anda tabi ingat tabi taabot si Allah kiamat azab tamanan azab haji tamanan haji azab aman Allah subhanahu wa ta'ala si kita hindi sa wanda kita bangga tabi adil si may kandahan tabi sumagawa ini ini tabo yung asabin bang manusiain mati kandane atau dua andane dapat kayo ampat na kita dua hadja sumagawa ga adil si dua rendele isamihan binsana pinte dua rendele isabihan sahaban inasa buwan na dua rendele sahaban pagka inan dawa na mugay sa hurriya rendele ito kasamanan isamihan bisan nekatiyan ang gayta manan na pagka sa ina kapagdala isamihan yan lebehan ini asal ga ito manan ga sumagawa sa amin sampai temo na matay ingat pinetekto Allah subhanahu wa ta'ala tabot si Elo yan na kiamat lay pinakite tiya ni pin Abu Nada tekitehong pinipin Abu Nada tiya ni Abu Manal tiya ni Abu Sine samiyaan yan na magandarwehin sumagawa payamanong binengkok baran ng pinakite wa Allah subhanahu wa ta'ala sa amin pinesoing pinakita si Kemon makhluk yan in pinitumbas na magturidan de lamin lay sa Allah na samian inasa buhay na may kilandihanin sa amin nga atimanan ubus anda sumagawa ga adil pagandanin tabot sila kiamat binengkok baranin atawanin den buha kinalasahanin pag-ihap den dahin mahap den dahin pag-iabang ina may puhonin sa amin lay may etinin bayi-bayi na sa amin kotot may luwenen na kaya tanto bisan kinalasahan sumay masipin inanda kinalasahanin mabatain sa amin pagtaabot sila kiamat ingat ko o kita may kilalahan. Bang inangtan beti na makandaruwa bukay adil. Gesali-salita bi napakatan bi. Gesali-salita bi niyan lasata bi sandatan bi. Ganiya bay, ganiya po, ang ganiya etinen makanak dana ini sa amin sumay isali. Ingat tabi. Tabot silaw kiamat pinasoing kita pinakita pinaiya. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Payamanon bi pinainin ipon ko. Nagtipon din da sa amin. Sumagawa gapin na adil epin na sinikirandahan min sa amin. Ito, etin, pwede dilam surga, abag dilam narga, pinakita pa sa men pinaiya, binengkok baran din,
pinikitin may kalaman-leman, kasi kemon manusia dinagmayam sa oras niya pinaman. Kaya bang sanian, o emen kahalan nung to sa ilubong niya, si yan na may kremtehan nung si may awas si may ahli mo sa niya. Kaya tinang gagawadin. Gagawadin. So nawa, pang adil, nemen pangandakan tuharin ko at ibisarato, Allah subhanahu wa ta'ala pangkiho matabalakum min nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum an la ta'dilu fawahida bang tin nagay maganda ka mamaddan buwa pero patel tibalik ko sa ko salawat ayat lay sumehuwa bang gipin ni TSB dane kan tibon din de mekali etin cukup hajar ang buwa alhamdulillah ni ane etinen ni ane meke nian langkam ambaneme bitnasitan le sawan etinen begini dan dami samia Lubos, ayan. Yan. Ubos, niyan si kedue. Siksa, may kipungtin sa agama Islam. Kaya tinan siksa, niyan, manggi sa agay kipangaduan te siksa. Bang andate, dendelo sa amin ilay buwet te. Andate sa amin gay tinua. Gay inurungan usaha sa amin, tinan asa siksa iyan sa amin si iya. Mag-ase-ase. Tinan mag-ase-ase, iyo kayo lumeg dulbay, adok dalabuain, at adok dalabuain sa kitaluy sa amin. Mandi sa gay piniksaan kitil may okam makipong tinihan sa agama Islam. Bang manusia na siniksaten bi. Manusia na pinapedihan bi. Ni adam buwa kisa. Ni adam buwa kisa. Dende makaasik narka jahannam sawan yene hetini hinayat yene meyong. Duman binatang. Duman manusia bininsaranin. Ga bininsaraan na pinapatay sa mata-mata. Sumeguwa miyang miyan, dendemiyan, kinalabuso hadja we na miyang miyan, ubos, miyan, ga lumuwas miya kinakanne. Ga lumuwas miya kinakanne, yan na miyang miyan, sampay mate. Binatang bu, ubos, yayin manusia miyan, tag-iasab sa amin, hinang na si miyang miyan, pinaasek wallahu subhanahu wa ta'ala, nagdilim narka jahannam manusia miyan, tag-iasab sa itagisigpit na si, yan na binatangli. Na, kung hindi pa bang manusia, ipon Allah subhanahu wa ta'ala o kam kipungtinan may kailahan. Dende, ipon Allah subhanahu wa ta'ala dendehin pong tinila sa amin pesikpitan TV. Azab TV. Ina pang azab TV, bisan ga tepedian TV, bisan ga tepedian TV sa amin, ga sinuntok, ga miyan binagatan, ga binigbagan may kandahanin sunagua. Sababan amban gay na si hurriya, gay na si luhaya sa amin, ine, miyan sikpitan TV, gay timanan TV, bugay sa gustuhan TV, gay tuwa TV sa amin, inan dahat dyan. Dan bu amban pangasab TV siya, umos sababan ambanian, inasab kitiri sa Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia inasab TV. Kuing gipe, bang manusia inasab TV, miyan, mayang bu, atawa ine, pinatang bu, miyan, etinen, miyan inang nesi, menggima, mahatin, mapatutin, ayan pinaasik wa Allah subhanahu wa ta'ala dalam narga jahannam ini manusia din demian umos na ko ingepe bang manusia ni presiktitanten bang manusia ni inasabten sa amian ko ingepe sabket peniksa Allah subhanahu wa ta'ala kitri wala billah nobos puas ang banian yan kamanan pente niya ero pente taman bisrati di pasa yene imamadilin murah-murahan tevidik ko israhin ko salawat pangupama kehinang tinan kitibin ni pura jeri pinihatin bi dana ektor kumikahim sumegua ina na pag nakuran tabi luwa na kita bin nakura dalam lahat luwa na kita bin nakura dalam kauman luwa na kita bin nakura dalam masjid luwa na kita bin nakura dalam madrasa luwa na kita bin nakura sa negrinda na tinin ekkan na tabi sugay dambuwa hadja apply tabi etinin bang hadja pen kita bi adil tigyayan penayaman Allah subhanahu wa ta'ala sa kita imbi tabot silaw kiamat ere dambuwa lay maadil duman nekura lay subay duman en pagkura lay subay en nekura ene pagkaadil lay pinayaman Allah subhanahu wa ta'ala sa kita hindi insyaallah tabot silaw kiamat inin dambuwa amban kinalasahan pinayaman wa Allah subhanahu wa ta'ala tabot silaw kiamat yene nekura maadilin etinen tungbasnen ilendungan dok aras Allah subhanahu wa ta'ala manjari may kipungtin sa agama Islam miyan Abu Manal Jim Katuan Muhammad Kemon Nekam magmakam sa ako dembua adupe etinen dembua perpinte etinen miyan number tagatak na pati bisratan bi nawi arak tuma bisrahin ga dapat pingkop niyan te do kuinek tu perkara tu kemon aswege tarai
Lukit tabi na kita magdairay kaya sa pinte hiti pagdairan tabi mga jito niyan ni aro pinte sa amin itinan oras tabi sumusmud na murah-murahan bangpain sinambuak alaite terkante niyan tedo tabi tagito kabtangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dumen sa din may kibungti amban sambayang tabi sa din amban puasa tabi sa din amban may tagtutut ilmu tabi itinan bonus na Allah subhanahu wa ta'ala tujugi tabi. Kaya ni samud katuan mo patamba niyan bonus naman Allah subhanahu wa ta'ala may bangki tinang nekura tinang nekura tedo tinitabot sa ilaw kiamat duman pa dalam surga lain naghapanin ine niyan aras Allah subhanahu wa ta'ala mengelikan kita imbi aman ilaw ine tamaras panas panas na po samban niyan na taman sino tibisarapun Abu Manal atau katuan Muhammad sikam nekemon mangupama etinen asal masin ni dumen upama masin nakam katahaan sumago aman nakule sa makukumap sikam dug magpampon kun do Allah subhanahu wa ta'ala dug level-level den bangna leme tibisara ko lay pinta asal peddi atau alat ganya dapat kay ko taw misalnya bang ine etinen ganya kay ko taw magliwaran suwet tamanian tawan etinen tekoy kumisrahin na inaji bisarapon etinen bangpain may kamali kulay etinen mahapon biko duk magpapon ko do Allah subhanahu wa ta'ala wasam banian tabilik ko ni sikam etinen microphone niyan inshallah yan en pong tinini tuga apetenu tv kapete ustevi tagiam malito na inshallah murah-murahan sige ti kusupatan ko iyo katon Muhammad atau ayo kami kekuruan sa amin si Jim si Abu Manal kaya mo ne na supatanon bi tagi ito bisaray ni hatin agina ito kaba ello kaba simana ro pagisara we tibiene niyan hadis do katinan sige si ubisara we tibi sa amin sumigwa ko si kulay ko bilang murajaan hadja sambatan ne niyan basa makanak Arabin niyan duk katinan te no tibi tibidik ti bisarale duk set tibi wasambanian pangpain kita tatap kinalasan wallahu subhanahu wa ta'ala lebih-lebih dan tabul lesi Allah kiamat ilindungan kita bi wallahu subhanahu wa ta'ala karasne wasambanian terbalik sikam salamin gini kesanjangan si kita bi kemon imian amban eladunya sampai si Allah akhirat ini assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.